Dobar dan, moje ime je Matko Boban, poznatiji kao DJ Matthew B iz Solina normalno. Pa evo, kratko bih ispričao svoje iskustvo vezano za Denteli. Već 20-ak godina imam mostove u gornjim zubima, imao sam mostove u gornjim zubima i došlo je vrijeme da zamijenim već po drugi put te mostove i poznavajući Martinu, ušli smo u priču i ona mi je predložila za mene, po meni, možda najbolju opciju, a to je dakle zamjena ta dva mosta lijevo i desno koje sam imao sa implantatima. Pošto sam ja dečko za 5, ona je rekla ti nisi klijent za all on 4, sve na 4, nego ja sam za all on 5, pa mi je stavila 5 implantanata umjesto 4. I evo, moram reći da sam izuzetno zadovoljan, cijeli proces je trajao nekih 3-4 mjeseca. Prije svega je ovisio o zacjeljivanju moje čeljusti, pošto su me izvadili nešto mojih ovih par zdravih zubiju što sam imao u gornjoj čeljusti i stavili implantante i onda je to trebalo zarast. Sami taj proces je trajao možda mjesec i pol dana. I nakon toga smo, ono što je najdraže mi od svega, dakle cijeli proces je bio ugodan, u smislu da nisam trebao raditi ja se još sjećam dok sam radio one otiske na one vosak, što su već stavljali u usta, sad se sve radi digitalno, skenira se čeljust cijela sa malom kamericom koja ulazi u usta, to me oduševilo. U svakom slučaju cijeli proces je bio poprilično bezbolan, moram priznat, i ugodan. I nakon što su mi zacijelili implantanti, dobio sam prave zube nakon nekih 4-5 mjeseci. Međutim, ono što je najzanimljivija stvar od svega, dakle u tom periodu dok su mi zacjeljivali zubi desni, ja sam dobio privremene zube plastične, koji su glumili moje zube dok mi sve to ne zaraste. I ono što sam bio upozoren odmah u startu je nemoj jest koru kruha, nemoj jest orahe, nemoj lomiti zubima orahe. Naravno, nisam se pridržavao tih uputa i nažalost par puta su mi pucale te plastične protezice. Ono što je fantastična stvar, istog trena bi nazvao Martinu i Denteli, u roku od 12 sati, 6 sati meni je napravljen novi plastični taj zubalo i ja bi ga sutradan odmah zamijenio, dakle nije bilo nikakvih problema u smislu da sam nešto dugo čekao i tako da je. Taj dio je fantastičan i to je ono što smatram velikom prednošću da imam u našem gradu, jednu vrhunsku svjetsku uslugu na tom nivou, na dohvat ruke, u trenu rješavaju apsolutno sve probleme.